Hai menaza ting choma I Ramheube Riame Zeme mai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai chit ke zit set kum chang na jang kai kana ba mai ting chogu Zeme man sa Zeme ko ne ine hai mena hangya pogai dera dlei. Government of Assam jai Home Department में दगे ते तिबे चित के जिक चुम कुमचंग नाजंग kai kana mai ge Assam Dima South District go IPF ge psui temram ne Assam Secretary ge ne Dima South District ge IPF me gu district je pe pen chirabe kam pau beze bamgai raidle je ga chule jai chige IPF me ne kebe IPF communities IPF hazad merame lungka hare beze polezun ga dile je ga chule jai IPF ne kebe IPF gu map kidein chak salya je IPF ne keblu je district before ke je te rahange salajun ga dile je ga chule jai IPF me gu district pe pen chiraben de gem pau rahange pnui bam be bam ge rasau me pnui du ngau ga lag jai cham nei me pau je aposte ren jai mata te wang ram pau sia be gine dispur gine pau da rahange IPF me ne keblu je chit ke zikr ke kum chana jang kai kana mai jai ne ro rahange kamgai lamui dile je ga chule jai IPF me ne district ke ben de ge njnai chit ke jisna kum chana jang kai kana summai ge pau rahange ku gai be ja Assam ge cabinet meeting bam di bi gine be je sia bi di dile je ga chule jai chuna Assam Dima South District haflong ge PRC verification te zebambe PRC verification je order ndege autonomous act luigene verification te rabzaya hingde luizai bezai malaize ranglai je ka chele jai pedeuza san chi chilak jaya notice te gai pe dudu suspend te rahange changule je ranglai je ka chele jai student me jai ma chimpui hang jai state level ge nokri pe me job apply te ramele na chuna haflong Dima South District gu DC office ge ne du PRC permanent resident certificate je direct gonna apply te di dile je pane rangle je ka chule Zai North State Assam ge all Assam Sema Naga Council mene te tibe chit ke jisro kumchang na jang kai kana dam mai ge Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma je sam patau dibe memorandum je pe changai dile je ka chule Zai chige all Assam Sema Naga Council mene Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma je memorandum sam pe changai ge pnui na rau ge Assam ge Sema me hazad me bam le ne je pnui gu cultural banai pnui gu hazad ko je te lungara hange sam je pe changai le je ka chule Zai chirun mag je all Assam Sema Naga Council mene Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma je memorandum sam pe changai ge charangkang krol ringyeus du Department of Welfare Plain Tribe and Backward Classes AASNC aipo behang du rangkang kyam gai dile je sale jai chirun mag je Sema me hazad me gu Tirap Autonomous District Councils du close pe pe gar hange pnine demand te dile je ka chule jai Sema me hazad me hange 50% hatabam employment je reserve te rahange state government ge kyam gai dile je sale Zai Rajasthan ge Nagaland pe piting kum krete set ko bzi lemba yon chungar ka chebe pe bugu flat pa ba mehki gene chai zela lele je ka chule Zai bugu ka chai pumje SMS Hospital Sawai Men Singhs Hospital Jaipur Rajasthan ge formalities zai postmortem te rahange je langto gai dele je ka chule Zai pa chai beri ma ko te bine chai me ka chebe chuna ra changba ma do patim de je chima zela mu release ka chule Zai chige Naga Student Union Rajasthan mane close je wang je police museum pogai je piki bom je bugu ka chai pumje te wang ra ben de ge je pogai dele je sale Zai Nagaland Peak District ke chipau achura dida piting kum rex najas rukune hna poine pui mi piting kum minge ko jek duibe busy gene pachu ting kum kai ka bangge bang rahange sam je kam gai dile je sale Zai chige piting kum rex nas ruko ke chipone hna poine pui mi na poine piting kum minge ko jek duibe busy gene special just under POCHO ek kum changna je kreu kana gului je pachu je kum kai bang rahange je kam gai le je sale Zai chige turam biki go judgment pzi mezi volu ti terine saja chik chipo peting kum rex na jesro kom pui mina poine peting kum minge point je ka dui be pejne sipai retired tati be ambulance sub inspector le je ka chele za chi pui mina poine peting kum minge poine za chu je pe pawa che je kura kule je judgment ne sale Zai chik chipo do ting kum kai ka bangge bang rabrun ne magje pane chi peting kum minge poine pui mina poine je ka dui be poine ki bo me hange do compensation rangkang charangkang je lak madai pe ra hange je Home Department Relief and Rehabilitation Government of Nagaland mene kam gale je sale
Zai Assam ge anui Zeme mina hangket bezizne Ramheube Riame zai Pramzizne baladan longmaklo zai Pepeuzizne rongpi Riame zai Pepuizine heuso bilariame Paze MFA Master of Fine Art Sculpture SN School University of Hyderabad Telangana gene kampedle izega chele za anui haim nane chigar hange ile Mr. Ramheube Riame baladan longmak lompe SN School University of Hyderabad Telangana gene MFA Master of Fine Arts kampebze anui zemroga padu kraibe wangra hange numgai dele chipo zigene zeme man salam gene pachu recha gai pasam za gto pasam pe gai dele Zai teti behchit ke zisro kumchang na jang kena dammai ge North State Nagaland Moon District ge tingri je mei ke gine mpui mimina hangke je meina meichani dele zeka chele zai man sa pogai be chai sui je chi tingri je mei ke bi ge mina hang mandai je halu zam gene wang dau ko le zeka chele zai chi gene mei ke je mpui mimina hangke za meina meichim ni je meichani dele je sale Zanjana hechit ke jisna kumchang na jang kai kana sumai ge Nagaland Dimapur ranga pahar military station ge LT General RC Tiwari banai General Officer Commanding of Spear Corps ne Agni Vargo recruitment kumchang na jang kai kana rally ba mege kyawa ngai dele je ka chele zai chige PRO Kohima Ministry of Defense ne saja Nagaland ge district le nigu Agni pas scheme ge Indian Army te rahang registration temle na wangje railang be release plui ne je tat ke gai dele Zekatulei. Zaiteti behchit ke jisru kumchang na jang kai kana dammai ge Manipur gudu wina tangklo ukrul town ge Assam rifle mena klom je kababate tate rahanga solar crew pepe kai dele zekatulei zai aize Assam rifle mena kababe solar crew wino tangklom je pepe kai biza karan ga bihi ge pni te tate rahanga pepe kai leze Ministry of Home Affairs and Government of Indian Army ne salei Zai India ram ge gari accident tebgene zimna chain ki gak sang di bizigere Union Minister for Road Transport and Highway Nitin Gadkari ne saja gari ge za gari dib ge the bay temle na passenger do driver do haimana seat belt je kai kam rahange nangule je ka chule za India ram New Delhi ge kahni be function bam bihi ge saja Union Minister for Road Transport and Highway Nitin Gadkari ne saja chaugume gari ge dib ge za karam ge the bay te the driver do the passenger do chaugume seat belt kai malaysia kai mazet beite le dizena pusoge chodu zai pachai ge chodu ze puni ze ka sabe pe rahange nangule ze Nitin Gadkari ne salei Zai Zeme man sa kibo mle ni ze hai mna ze samchi taw ge bela mule inzmai ndamai gu Zeme man sa ting cho hegi kai bigu nangne pi ma ze bam dal na hai mna ze pi gara hange kyam gai dile ko te be ne law di ze na jemai na mai zainda nai ting cho gi Zeme man sa kai be nang pi ma gai bigine sam taw di be misonga ze nang se to ma gudu misonga ze pe kole chipo zigine nang jemai da mai gu Zeme man sa za pi ma kole piting te ta zo ze a che ze pi ma kole ka chebe te mag ze kagne jemai da mai kai nibdu hai mna ze Zeme man sa ze pi gara hange kyam gai dile ko te be ne law di za nang hange sam taw di bra me ze nang king mag ze te tibdu misonga ze bam gule chipo zigine piting te te daw ze king ma kole ka chebe te mag ze haim na ze kingar hange kyam gai dile ai gina na mai chit ke zi te set kum chang na jang kai kana ba mai ting chogu Zeme man sa loi gai dile pi gai za king gai nim le ne ze to dile